na oni meka asem kakra fa JJ Lawrence ho me hu se papa bi ti ho a aso so for a time Bible a osi ho a oye JJ Lawrence kill my father general kutu champion ne baba ene so woka sa asem no na man no so no hunu se JJ bai no hunu yema bebiri na JJ bai no obeye very good me su mi hunu papa 79 so ti ase na mismeni ate na nim samre na obi ka se ne ani nte oba no abeka kira amanfo se amanfo ye corrupt o se amanfo ye karabulu samre ne se karabulu ye den a obi abie ni store na o wholesale store wholesale a wa packing nyema gum se oyi ton ne maako anasa amanfo ekọ no hokutu no ne Lawrence akoka kira se nipa we ye corrupt we ye karabulu man edi enti aye be hunu se sikire bags me sakra gu store and make Togo ko fantuma woman ko fa bo na so otontoma so nya hotel store abroche nya was stores a wholesale store ho no ni niema nsa no yiba jeje bai no sakrofo ni nyina anye ti wo brukumasini e makoda for makumas jon for nothing otimi ji obi sam obi oto obi sam a wo ton no akọhọ akọje no dia kọma pan for no so wo monto no mti so ene yetudi na ti JJ Road Junior Jesus na ye nim nyansa to no be also pese skafo ene ehiafo epen wantumi anye oje amanfo sika he man ne ka se yesi man bi ompese obebo ni din ye mane so ebne na nakosi ageman santehini ewo fase na nakosi ageman yo enye ono nko o makumasi mpenimfo pa omdi mo nyina so a eseti ena amanfo hwe mo kumasi eseti ebiso enye kosi ageman ko kumasi mpenimfo kumasi sikafo o chesi kumasi sikafo nyinara Ghana sikafo nyinara o change sika mama fo say yes o change sika by force wa amfanim die biara ama yinde kutu e tampon mo kunkum o nyinara no so o ye corruption ene corruption no betena so ma anya bi o ma ni aba sika even ene corruption e o so be o no be wantimi an corruption bia the man asema o kan o use Bible be use Bible for nothing JJ Bible no be kuma tampon no ne free fanom ne ade nyina for nothing so oti ase se ni pere diska fa do tum ne problem na jeje apade no he o mani pe bebre hwire wo mon kwa Ghana jeje be ni pe hwire wo mon kwa no e ma na obu wo nyina obu wo kwa obe wo say false prophet obetu o mas we antimi antu o mas he came to kill people for nothing no kwa o one yesi obi sergeant bibi jebu adi commander o say no crofobia o sesa wo ma no mu di bone jebu adi no mu ni ade se bone kwa no wo be di no Ghana ti man small kaso mi sumi hunu bi samre Coca-Cola obesi Coca-Cola ate so pan no abasi na junior JJ na junior Jesus nothing o ameyehwe oba be bo Ghana man obese companies also obi ahoro ene obi kalabuli corrupt no ti asese ti sama na ono ti hono so wo kana dwene te akufu jene kutu say okuni papa true so okuni papa or he just killed them for sell my corruption na omri sika akoto abrochira kwa mekroma time oma first kan kogo abrochi kwa nkroma sika odi koto Switzerland no ha na etimi akoyi ebi ni de champo mo de beto koto ho ebi ono ba ne nkrofo nto be ka sensa ni leaders no no be ye no obi an fasika ko na se ne hama no omo ne si omo disika ko tututu Dubai ni ade na the same thing e de no be o ma hwie obe hunu nipa na no ni be sam panifo so enkomo data Wellington no ni ade ever sasa ya aboachi no okumo go kumpanifo bebre o data Wellington no ni ade he just killed them for nothing mimi ofa amankwa on na champion chief driver ano ka champion car papa we just filling station e wo Medina ho o Jeffrey papa ni nsem for say filling station o Jeffrey enso ne Ghana for nye filling station kura no mo ye so ti le metro no wa asase e won kran o just jeje no mo wa asase ti de jeje be no wa ma ehwe na ye no oba ne ye ni ko school jeje mimi hu no fili ahensan workers akanti e ho no obekasae ahensan workers kanti ho no a ogina o se he mo hwe mensa ye tutu me mo we na me ho akono mimi hu nti o mo hwe se ye tutu me nsa me hu ni nyina na me gina ho na me hwe
but obaye no bro be bro manfo ma manfo sika hye ye ma manfo wanye hwe nye se wo ma ye ku wo kra underground kra no e say I am ma pepesim kra no ye hu kra ne doso ti bi ono so ye osofo na okotu kudu bible no okotu bible kwa JJ didn't do anything for Ghana. Companies are obaye na wo nyina companies ni gu a champion time na ye se wonye no o se yenye wala to alasa obaye ni nyina say a champion time ni won krofo a na omo prepare gutem sem na omo se fe zoom lion asahwan no na ye straight ye gigi lempo ani ade nyina o Ghana e ma wo ye ofiefia ye charge jeje ba nyina ogu no Ghana enka na Ghana nya fin sa o obaye na Ghana be ye fin because o twa saje ni na lempo a ye gia ye de ebo ma ho ban. Every Saturday a champion time obiara community rebel obiara be ko ni areas akokrini udi tiefi ball egu ba bi ne echi atankasa asama that one started from a champion Kwame Nkrumah bresu buzi abe wa metwem a champion be wa metwem sort ase ba ajeje ne be ma sa ne me nyina seye dude factory no nyina nyina na ho champion time oban ne be gu ye ne gu ye ti sama ne de ono no kana gene na me so me kama gene na I'll be very happy say a time is coming na meba Ghana menya platform send your no platform ho te sa ho na ma be kire Ghana for aniemem mama nipa hu say even at the time of Kwame Nkrumah breso kra no krobadu say mu di sika krobadu say no mum di sika okọ Talazo house wa wo amekuma kuma say amekuma me reku amafie up to this time enye easy say obetin yesibi kwahebe na yeyire no say krobadu say mpra no okokro from so a me share extension hono sante ni nsuom hono ne ye wo krobo hema onso free for buy the same thing onso says a gold Ghana gold ni nyina won sesa Kwame Nkrumah sika koto Switzerland obi antumi ankofa o sika ma African country be Ghana sika o se wiye siku a ne hwa ne akokopa yi ma abrochiri ha me wa abrochiri ha ba bia ni hono ma abrochiri wiye ya ne why de obongurusi ho eni abrochiri ha abrochiri kura nkora ne ekosko omo na boarding I'm telling you omo frifie na eko abrochiri ha sesi am de ukọ America no nya de Germany nya nkora no frifie na eko school ti obi obetena no kese wiye school ana abrochiri ha kwa de ka je abrochiri ha wiye school ana ama wa yi team Germany Holland America no nya de kokọ he yi omo wiye university omo nya adwumaye a o gina ho no ma wo to ensem hunu no obi ti Ghana otumi eka nsem agu Ghana ni mase entima Ghana ye ntimi nkoso obi ye papa kra ye hunu jeje do ba no ama ma ehwiu kalabule no obeka sa manfo e corruption no omba na no start ye corruption ye de obeji amanfo sika be hwe oba ye se obema udimi nye sikani eni ohia ni nye pe tina Yesu Kristo say always there's a poor among you to no asem na all ka say no me wo Ghana I will challenge him 100% wa me yehu a man so hodo no ne enye ho e hose me ton ma de e na mato ne ma be se 20 die go say e san na me yiba open so abra be yiba akon kwa o si wa hodo enya abai de ma o ti jeje be no me boy obi a ti papa na oto o kansa me me Ghana me challenge no ne so na am kan me challenge na mo se de o ka bia na enye no kore sa na tie